Olsun ikinci ülkesi desek olup жалпы коллективи kesipleş ağay ecekeleri. Oş Memlekеттик Üniversiteti жалпы rektorat, birinci prorektor, sayasi ilimlerinin kandidatı Avazbek Ulu Rasul ağay, geografiya ilimlerinin kandidatı Profsayız oyunun төрағасы Ақылов Абдыжапар ağay, жана ошондой Азирет Али Улуустун устаты Бөжөнов Замир ağayыбыз баштаган жамаат. Келиңиздер. Rektorat. Жалпы Ош Мемлекеттик Университети канат жаштарды баштайбыз. Музыка Дамир мырзалар, келиңиздер. Мен анда көріп Кыргызстандын флагманы аталган Ош Мемлекеттик Университетинин жалпы эмгек жамааты былтыр чыкты. Алай келиңиз. Рахмат чоң. Урматтуу коноктор, кутмандуу кечиңиздер менен баарыбызга той кут болсун, тайнала эңе келин кут болсун. Ушу кол ачкан тарап менен, океан тараптар менен 1000 жылдык программа болуңузга Азирет Али жөнүндө буга чейин деле жакшы сөздөр айтылды. Ош университетинин белгилүү жигиттеринин бири, Ош университетинин 2 жылдан бери жаштар канатын бийлеп келген жигиттердин бири. Кыргызда айткан сөз бар, орозгер жакшы, хан жакшы дейт, аял жакшы, эр жакшы дейт. Үмүт айыбыздагы ушул татыктуу жигитти татыктуу алып кетет деген үмүтүбүз бар. Мынакей башында жигиттер дагы Үмүт айдын кайненеси жеңе өсүшүн айтпады го. Кайнене менен келиндин зубаласы бир жерден деп айтып коет. Ушу Үмүт айдагы кайненесин тартса, буйрса, Азиретти андан алга сүрөт деп ишенебиз. Мен ректораттын атынан, жеке ректор Исаков мырзанын атынан куттуктаймын. Ушу 1000 жылдык программабызда эң башкысы ушу 2 жаш бактылуу болсун, алмашкан жолу төрүктүү болсун деп айтмакчыбыз. Куттуктайбыз. Урматтуу калк, бүгүн эми Кыргыз жеринде той сезону башталды. Ушул жакшы тойлордун эң башы ушу биздин жамаатыбызга да сөзсүз түрдө тиешелүү. Бүгүн жай мезгилинде университетибиздин жамаат аябай чоң угур күрөчтөрүнө 2,5 миңден ашык кызматкерлерибиз бар, 30 миң тегерегиндеги студенттерибиз бар деп университеттеги ар бир жакшылык сөзсүз түрдө ушу университеттин жетекчилиги менен бирге болгону. Өзгөчө ушундай мыкты жигиттерибиздин тоюна мындай биз катышып отурганыбыз кубанычтабыз. Эми 2 жашка эңириде бакыт каалайлы. Кыргыз журтчулугунда ушул канча жакшылык болсо, ошонун бир жагында четинде ушундай биздин балдарыбыз болсун. Сиздерге дагы ушул кудагайлар ушул 100 жылдык, 1000 жылдык бул жагы ошол турган сүрүшкөн кудалардан болуңуздар, элибизге журтубузда тынччылык болуп, Кудай Таала ата кылган ырыскыны ушундай ынтымак менен бөлүп жегенге жеткирсин. Биздин жамаатыбыздын көпчүлүгү отпускада, көбү командировкада, ошол дагы мына анткени ушул университеттин жамаатынын атынан дагы бир жолу куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Мен эми профсоюз уюму катары ушул Азирет Али менен 2 жыл тикеден тике иштешип жүргөн киши катары кандай жакшылыктар болсо уюштуруп өзү дайыма башында болгон эң мыктыларды ушу конкурстарда жеңүүчүлөрдү алаканга салып жүрчү эле. Мен ушул 2 жашка профсоюз уюмунун атынан келерге эми өкмөгө көлгө путевка деп убада кылып коёрум. Өзүнүн атасындай болгон бир шакирт бар, Замир Бөжөновду элдин баардыгы тааныйт. Мына 2 сөз айтып койсун. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү тойдун күрөлөрү, урматтуу кунагалар, сиздер туура түшүнсүңөр деп ойлойм. Анткени мен Азирет Али менен 4-5 жылда өзүн каңаштырып бирге чоң иштештик. Анан ошончо чоң жакындан жүрүп, жогоруда айтып өткөндөй, баягы ушул 2-нчи юбилейси болгондо да вакенесине караганда биз көбүрөөк чоң жүрдүк да, ошон үчүн бир аз кичине туттуктап айтып койсо болбойт. Бул жерде жаштар отурат, биз менен чогуу жүргөн
Şu Zamir ağay şunca çoğu жүрүп, bir-эки ооз сөз айтканга жарабады деп да жүрбөсүн. Эми Азырет Али мына Ошол мамлекеттик университетин астанасын аттагандан баштап эле ушул коомдук иштерге аралашып, жакындан ошол университеттин түрдүү коомдук иштерине жардам берип жүрдү. Университеттин түрдүү конкурстарында алып баруучу болуп, өзүнүн таланты менен жалпы ушунун жамаатына эстетикалык жакшы нерселер тартуулап жүрдү. Андан кийин факультеттин жаштар комитетинин төрагасы болуп, үзүлүү иштеди, чыгармачылык менен иштеди. Ушул мындайча айтканда бул Азырет Али өзүнүн кимдигин өзү кесип, өзүнүн мемлекеттештиги менен бир топ ийгиликтер жарата алды деп ойлойм. Мына Ошол мамлекеттик университетинде жалпы жаштар комитетинин төрагасына өз күчү менен, өзүнүн команда топтогону менен студенттер анын ошол ишмердигин баалап, шайлап, андан кийин да ошол биз чоң иштешти керек. Азырет Али төрага ага чейин деле жакшы төрагалар болгон. Азырет Али төрага болгондон кийин мен колумду узатып, мен ошол чоң иш-чараларды ошол Азырет Алига ишенип эле тапшырып койчумун. Анткени Азырет Али аябай жоопкерчиликтүү болчу. Аябай маданияттуу, адамгерчиликтүү. Ошо өзүнүн досторуна да сиз деп кайрылып, жигиттерге мырза деп кайрылып, ошондой өзүнүн маданияттуулук жактары бар эле. Батуулдук стипендиянын да ээси болду окуу жагынан. Мына эми ошол төрагалыкка тапшырып берип, ошо өзүнүн юридика факультетине окутуучу кызматкер катары калып отурат. Ал эми ушунча ийгиликтерге жетип, ошончо 30.000 студенттин төрагасы болуп, анан эми ошонун жары дагы өзүнөн кем эмес. Бүбүтай жөнүндө айтпасак болбойт. Бир күн ошо сулар конкурсун тандоо кастинг өткөзүп атсак, ар бир кыздын фамилиясын окуп аткам, анан Үмүтай десем, Үмүтай туруп атат. Мен да конкурска катышам деп. Мен айттым, кой сен Азырет Алинин сүйгөн кызы болсоң, сен катышканга болбойт, Азырет Алинин аброю кетпейби? Sen ойлонгун дедим. Сулар конкурсуна эмне үчүн катышат кыздар? Ошо Азырет Али окшогон жигиттердин көзүнө көрүп, ошол жигитке жетиш үчүн катышат дедим. Сен мына конкурска чыкпай эле жетип алдың Азырет Алига. Сен ойлонгун, Азырет Алини сүйсөң конкурска чыкпайсың дедим. Сүйгөн болсоң конкурска чыга бер. Десем эртеси келип туруп мен сиздин сөзүңүз туура экен, мен Азырет Алини тандадым дедим. Мындайча айтканда ошол Азырет Алинин ушул студент кезде экөөңөр тең үлгүлүү жұмылтуң менен өзүңөр жаштарга үлгү көрсөттүңөр, жаштарга жаш болсоңор да баш болуп жүрдүңөр. Мындан да ошо ата-энеңердин үмүтүн актап, ата-энеңер жалпы ошо кыргыз элесинден көптөрдү үмүттенет, ошол үмүттөрдү актагыла бактылуу болду. Чоң рахмат. Эң соңку телефонду Замир айдан болобуз. Менимче бул окшойт. Калган эмелер бошкансак, анан бүгүнкү бөлүнүшүндө ошол Ошонун коллективдин арасында дагы бир чыгармачылык беседа болуп атат. Бул Төмөнбай Болдошов көптөгөн чыгармалардын автору, оюнчу, ырчы жигитибиз. Азыр эми бүгүн конокко келгенбиз негизи. Ошондон болсо дагы көпчүлүктүн суроолору боюнча, той эле суроолору боюнча сизге бир чакыртуу чыгарма жаратканбыз. Калган меймандар, той эле утуңуздар. Ортолукта Бүгүнкү тойдун сыйы конокко ырчы мырза Төмөнбай Болдошовдон жагымдуу чыгарма турат. Рахмат. Жогору жактан каалоо тилектерге мен да кошулайын. Биз эми Азырет менен студент мезгилинен бери таанышпыз, ошого келип бирге иштештик. Баарыбызга чекеден чыккандар баарыбыз иштештик деп атабыз. Ошол ишиңе ийгилик, үй менен бактылуу болуңар, мен силерге арман. Оштун эгерсине сагынбай жүрөсүң деген ойлоп бактылуу болуңуздар. Калганыңыздарда тойго куш келипсиздер, жакшы тойлоп кетиңиздер. Seni
талайларға талантын сатасыз. Меме дагы бир сөз кылабыз, анан бий башталат. Азыр сыйлоодун 4 жамааты берекетте сөзгө чакырабыз. Тора түшүмдөн чыгып эсеп болгондар. Кезек байбак. Той иесі Салайдыбек ағамыздың құда сөктірі, ұрматту Дүйшан құлқыда, Талайбек құдағи, Төребек құда, Күмішей құдағи. Жалпы жолдық ұрматту құда сөктірі. Жана ошондой Айниса апамыздын коллективи Ноқат районунун соско жетекчиси Алия Пазыловна жана өзгөчө чыгармачыл инсан Талманым менин айылым жана ошондой эле Мен Төлөстүн бир кызы аттуу өзгөчө мыкты чыгарма ыгылардын автору Акын эжекебиз Тажикан Жапаров эжекебиз баштаган жамаат Аяш ата, Аяш энелери Азирет Алинин Шайдиллаке, Нуркан эже, Салима эже, Чынар эже. Жана ошондой эле урматтуу сыйлуу Үмүтай кыздын Аяш ата, Аяш энелери Тыныбек, Улан, Арстан, Ашым, Жеңиш. Кудасуу коллектив эки тарап Аяш ата, Аяш апа. Келиңиздер, 4 жамаат. Аталган инсандар жамаат башта түзүүчү болобуз. Çoğu suyla çoğu bileyim limanları. Konası ödülü çakırdık. Sosmon çamanını çakırdık. Ayaşata işleri çakırdık. Kazımızın ayaşata yapıları çoğu kedisi. Biz uakıtı teke getirmeyi Kudalardan sözü başlayıyoruz. Urmatlı Kuda söz sizde. Urmatlı Bağdani Bırakılar sizler için Başlarına baş koşulup uzunca kişilik uzun parça bunların içinde baş koşturup sizlerin parçalarını temel üstü sizlerin sağlıklı yönetim Jackson network yönetim Uzun parça sizlerin kutlu olsun toyumuzdan toyman için ilk olan aklını talaylı olur ömürlü olur Lardan kurmak için vay görüp bakmak yaşada olmaz. Toyumuzdan toyman için toymak kurmak için Ruhsat olsun, Kudamızın Joru Joluşlarına söz verelim. Assalamualaikum şu 2 yaşlık toyuna büyüyor olmalı. Birinciden şu 2 yaşta uzun ömür, çeksiz bakır. Hayır şu kaynaşmalı uzun gözü. Vakıtlar kızılcılı olan yaşlardan olsun. Ağay oğulların tanrının, can açılgan kızıl güldüğünün, ömrün önünde bir borucu, bugün ak fikirli toylarına. Ağlarında ayrılanlar mal olsun, cetelerine uğul olsun, uğul varlık olma karalaşaya kayıp olsun, döketmek için. Ayşe Banlar Koşulaslarının kabul olsun. Tajikan Apama söz vereyim. Abalıyız. Baktulu yaşasa de al bir adam. Ballardın yaşlılığın körüp canan. Uğur ile kız uzatımla kötüp tuğanlar cünün üçü esen aman. Salansızlar urmatlı konuklar, urmatlı kulaklarıyla. Buna bugün
Saraydan Murza menen Aynesa ayının Ahtastırlıklarına köy bolu oturat eken biz uşul gündөгү барлык айтылган кабыл тилектерди Алла Тааланын өзү кабыл кылган болсун. Мен дагы ушул учурдан пайдаланып 2 жашка эмне каалар элем. 2 жаш силерге кааларым акчанын өмүрүн, эненин көңүлүн, атанын намысын, сөзүн кааласын, бакайдын батасын, сүйүүнүн тазасын, турмуштун кызыгын, гүлдүн кызыгын каалап кетемин. Ошондой эле азыр эле айтып өтүп кеткендей, көнөсүнүн алтын кызы катары, Азирет Али менен Үмүтайга көнөрбөс гүлдесте катары, жүрөк курганынан жаралган, артына заты жарашкан деген чыгарманы гүлдесте катары тартуулоого уруксат этесиз. Артына заты жарашат, Азирет балам. Тирегин ата-эне болсун аман. Татыктуу тарбиянын таасири бул турмушта туура жолго койдум калам. Зиректигин тапкан ата-энеңди, сендей жаштар колуктасын кыргыз элди. Эне сүтүн актоо менен биргеликте журтчулукка кызмат кыла учур келди. Турмуш жүгүн көтөрүүдө тартынбагын, алган жарың Үмүтайдын ачкын багын, уул кызды тарбиялап өзүң сундуу жакшы иштерди аткара бер дагын. Ойлогондой максаттар ишке асын, токтолбостон өмүрлөр учурасın. Ушул күндөй шаттыга шаттык кошуп, бакыт таалай, жарык маанай, силердин үй бүлөңөргө жеткенче шашсын. Чоң рахмат, жалпыңыздарга дагы ишиңизде керек. Ар дайым ушундай тойдун үстүндө шатыра шапман, ынтымактын үстүндө жүрүштү каалап кетем. Чоң рахмат. Кабыл болсун. Эми бул жерде улуусун аяшат алар экен. Өзгөчө өзү комитет болгондон кийин комитетте иштеген коллегалардын ата-энелеринен ким сүйлөйт? Комитет балдардын ата-энелери. Мен кыска нуска сөйлөйм. Азирет садагында кийин бактылуу адам баардык жетишкендерге жетишет. Кандай болбосун атанын уулугу. Чотка. Ким балдар тилин сүйлөйрек? Болду окшойт, а? Мектептен бүтүрөбүз шуну. Саламатсыздарбы Актойдун көйлөрү. Бүгүн өтө кубанычтуу күн. Анткени Уркия Саидова атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү, мына биздин сүйүктүү окуучубуз, бүтүрүүчүбүз Азирет Али мына келечекке кадам иштеп мына баш кошуп отурат. Азирет Али Үмүтай бактылуу болдула. Азирет Али жөнүндө мен бир сөз айтсам, 2010-жылы биз Кыргызстанда жылдын мыкты ай мектеби болгонбуз. Мен жетекчи катары Азирет Али өзүн-өзү башкаруу тобунун президенти катары ушул биринчиликте анын салымы өтө чоң деп эсептейм. Жогорудагы университеттеги мугалимдердин сөзүн угуп, мен өтө кубанычта болдум. Анткени мектепте Азирет Али сезимталдыгы, уюштуруучулук жөндөмдүүлүгү менен, окуудагы мыкты ийгиликтери менен, жана дагы үлгүлүү жүрүп турушу менен окуучулардын арасында ал идеал катары инсан болуп келген. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Куш бойлор бек болсун 2 жаш. Эми Сарайдын академиясынын Айнеса жерге башкарганда уже жетишет ошкойдо той элерин мактарла иштама берейин ишинасыз. Assalamu alaikum. Basın Sarayı'nın yaşın Nisa çok milletlerine konuşmakta. Basın terimini olarak terim olsun, taşlar ortasın Basın Sarayı'nın sizlerine en sonunda hemen yaş kadar kuşkolunda olsun, baktım oldu. Ayşe, бүтүрөлү, кыска кылыңыздар, ийгилик болот жаштар. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Hazretlerinin Cuma'dası da, ayakası da çıran balardan böyle çiğit olarak işinemiz var. Bunu toplayabilir. Çok rahmat. Benim kalgan yanlarına sürebilirsek Aslan bir vakit kapatın. Çoğuluşturulan lazım. Baş koştular, vakit korksun. Vakti alayınlar, oyga olsun. Anne mesleğe gidiyor, ak doyunar, kut olsun. Yeki yaşta uzun ömür, vakit kalay kalaydı. Kulaktaşımız kalaydı. Ayrıca şu balarına olgunluklar bile uzun ömür sürürsün. Biz kanday unutmakta olsak, bunlar da şurada unutmakta olsun. Biz de okulu bizde buna 42 yıl oldu. 42 yıldan beri uşlar benim bir geçiyoruz. Bunlar da uşuna жақшына кайболуп жүрүштү. Бактылуу болушту. Çok rahmat. Oldu. Kalgan yanlarına yürekten niyetim boş olursa. Benim bir tartışmamız. Çok rahmat. Ayrıca işte odası kolektif durmakta ikinci bölümde bir isim başlayımız. Gençler bir geçimizler. Size bir şunu ayarladım. Biz kakekler başlayımızlar. Ayrıca işte durmakta. Hazırlıklı Ahmet birincisi. İlk olarak
Tuğanlar Ceriya. İki yaşlı genç tağımızın suyucusu var. Mama öyle seçildi buna dedi. İki yaşlı genç tağım. İki yaşlı koğuşatlar olsun. Biz oynadık. Oşkun berigen bu köpkemenin bölümü. Azali gelip alana söyledi. İki yaşlı karmaşlar olması gerekiyor. İyi insan. Yeni konkurs falan desek Tuğanlar açılarında o vakit biraz sarılar. Konkursda çıkartılan belirli napamaların çok. Oşuluktan mümkün bolsa biz hazır böyle pırtık cemaatı bir sözü çakıramazlardı ama iki yaşlı düzgün olmayı var. Oşuluk kesip veririz. Alısı Tuğan'dan Cemil'den koşulattık. İki taraftan koşuları iyi bir Tuğan'da. Agacı konkursdan bolsa kadına sıyeti dayanı olup mümkün bolsa toylarının ağırlığa sıyetini tanıtmayı. Bugün bölümünün sıyeti tamamladık. Sırka Osturhan İl Cilik Göçük Tatlı. Benim söz göçen doktor ödeyim. Hazretleri yolu olsun cevabı koşunaları Hormatlı Büyük Sayıcı, Cenab Büyük Sayıcı başlanan koşunalar cemaati. Hazretleri yolu olsun bir tuğanları Gülçaklayıcı, Muhammed Ali Ağa, Cenab İyiceleri, Ceyseleri. Koşulu cemaatinin ünlü tarafı bir tuğanları Murat Ağa, Safarake, Agiyet, Emira başlanan bir tuğanlar bölülür, ceyleri bir geçirilirse. Koşunalar Cenab bir tuğanlar gelirse. Olursa koşmalar kaçta olursa bir sözü Talas'tan gelen dostum şahırımızların bardak okucularının komitetleri şahırda komitetleri dayanmışlar. Koşunalar bir tuğanlar. Koşmalar çıkan sopalar. Görürsün. Kırıslara bir tuğanlar. Bakar çıkırsa. Sürekli oynadığımızda sorarmış. Bir tuğanlar. Kızlara bakar çıkırsa sorarmış. Tuğanın canına bir tuğanlar. Hazreti Ulus'un bir tuğanları Meksidat'ta dönüştür. Kana uşoş koyduğunda kısmanda dönüştür. Koşunalar varken Cenab bir tuğanlar. Kudalar verin isterim bakar sorarmış. Bir var ya. Boyu oynadıkça diyecekler. Böyle de olsun. Verin isterim. Şahırlık komiteti, okuculardan komitetleri dayanmışlar. Ümit Aykız'ın koşunalardan söz başlattı öyle. Hurmatlı bugün keçeli konukları, ana günükörleri, Hazretler Ümitay, varman deniler daima şunday koyup olsun, cegeniger koyup olsun. Aldılardı bala basın, ardılardı mal basın, karmaşkan konular tüveleri hazırı basın, baktılı oldular. Kızımızın bir tuğanları. Hoş geldiniz hurmatlı konuklar, sayın bölümleri. Bir olan Hazretleri, kardeşimizden Karmaşkan konular hiç kaçan üzülmesin. Dünyadaki bazı жақсылықтарды сіздерге қалаймын. Қырғызстанның şu алдыңғы жастарынан өтіп жүріңіздер. Екі жаққа тең қараған Hazreti Ali бізге бұл Үмітай қарындашым сіздерге қыз болсын. Сіздерге қаларым ұзын өмір. Той бақыт болсын. Çoğun rahmat. Bandırlar. Tuğan Ümitay, Cezlem, Hazreti Ali, бүгінгі тойлар құт болсын. Бүгінгі той күбелері сіздерге де самастары. Бүгін мына уақыттар өтіп, Ümitay ежем өзінің бақытысын тауып, Cezlem'мен башқаша отырады. Кечелі чоғы ойнап, чоғы чоңайтып әлі, уақыт деген сыңдаған құш екен. Ендігі жылдары 5 тойларға, жендет тойларға келіп отырайды. Тойған құт болсын, қармашқан қолыңа үзілбесін, бақытлы болуға ең бастысы денсаулық болсын. Rahmat. Söylese gönderelim. Saman saman derler. Saman. Nene
Ejekli jine barı çok bol bedettir cevap oldu. Hazretin koşnaları. Apa geliniz? Ruhumuz Hazret, kendimiz Ümit-ay, büyük ileri toyuna kutlu olsun. Sizlerge uzun ömür için gen solup, dünyadaki bardық жақсы нәрселерді қалаймыз. Бүгін тұрмыс сапарына қадам шіддет стратегиясымен тұрмыс жолыңар байсалды болсын, Алланың атынан бақытты болсын. Рахмат. Bir tuğanları, gelgili. Hazreti Ali'nin bir tuğanları, kim başlaydı? Oğlumuzda. Men mana шынында бүгүн тойдун кызматын баштап турган облустун бир туугандары чыкты. Бүгүнкү тойдун жакшы өтүшүнө өтө чоң салым кошкон. Керек болсо бүгүнкү тойдо дагы сыйырматыл окшош формада келген бир туугандар сиздерден. Assalamu alaikum gecenin kulağları. Cenab-ı Hak Hazretleri, sizlerge maftalar kalan, gelin gönderlerde bakılı olduğu, şöyle bir soru falan. Rahmat. Ата-бабамыз сау болсын, деніңіз аман болсын. Ал эми Hazreti Ali Muhtarımız barımız için canıp durgan şunçalar. Бұл алтын мәдениеті сүзбектері барымыздың жүрегімізді түніп тапқан нарықты қосқан. А мен ушул нерсеге бүгін дағы берілетін отырамын. Анткени менің ағаларымның жана әжелеримде бұл аралықты көріп, татықты жашоодон кечирип жатканыбызга, албетте биздин мээримдүүлүк өлкөсү болгон ата-энебиздин окуртуу тойлорду акырындагы зордо эсептейм. Мен Hazreti Ali агама ишенем. Анын тандоосу бизди каматтырат. Анткени биздин жакшы бир туугандарыбыздын катарына дагы бир жакшы билекси кошулуп жатат. Айтайын десем сөз көп. Биз бүгүн Кыргыз топтогу кубанычтабыз. Кубанычыбыз чексиз. Сиздер биздин бир тууганыбызга, биздин жайыбызга жакшы сөздөрүңүздү арнап, биздин кубанычыбызды тең бөлүшүп отурганыңыздар үчүн жалпыңыздарга бир туугандардын атынан çok rahatçılık dileriz. Wow. 1976 жылдың күз айларында қабыл тілек айтыш бойынша конкурсқа шықсаңыз болады екен. Ең соңғы қабыл тілек болады. Бар ма да? Жастардан. Hoş gelipsizler aziz meymanlar. Ошондой эле ушул салтанаттуу кеченин көзү болгон ошондой алтын келинибиз Ümit-ay, сиңиз биздин катарыбызга кош келипсиң. Силерге мен түгөнбөс бакыт, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөстөн төлөп силерге чексиз бакыт каалайм. Рахмат. Болду. Кийин өкүндү калдайсыздардын карап сүйлөп коюп берем. О кичинекей сүйлөйбү? Сүйлөп кеткен. Так, мен шефтин приказы боюнча жээңдердин аксакалы. Geliriz. Hormatlı Hazreti Ali Tağam, çarşıda ile yaşayın Ümit-ay, sizlerden бүгінгі башқа шүкіріңіздермен чын жүректен құттықтаймын. Сіздерге қалалар uzun ömür, daima қармашқан қолыңыздар үзілбесін, түгіліп өмірлерінде болыңыздар. Sizге рахмат. Мен облыстарда келген қосшыларға бұл белектей қалғым келіп отырмын. Üçөөңүздөр бир эмнеден бөлүп аласыздар. Кармаңыздар. Кызыл сараттан кошуна ага сиздин кабыл тілегиңиз өзгөчө болду. Бул сизге кабыл болсун. Рахмат. Акырында эки жашап аласыздар. Отураңыздар. Эстеги үчүн сүрөттөшөбүз. Бир туугандар. Уақыттан алдырмай сені. Тағы бір өзгөчө сыйлуу жаман бар. Көзгө көрүнүктүү бийлүү жигиттер келип отурат. Өзүмдүн эле жаш көргөн элелерим, шаардык комитеттин курамы, окуу жайлардын комитетинин курамы, бактылуу түгөйлөр, идеал бара эле, бактылуу түгөйлөр. Анан Таластан келгенбиз. Талас достор, чүй. Достор, конок болуп келгендер белгиле. Таластын чүй. Ошмуларды агалары ийилерин кошо чыгабыз. Анан достордун өзүнчө сөз беребиз. Келгиле достор. Буюрса, группалаштар менен классташ достор бар окшойт.
Arkadaşlar. Gel. Okey dostlarım dedi. Tamam. Endi talasni to'g'riroq ayog'ini beraylik, ayog'ini uzatib qo'yishga o'rgatamiz. Ne oldu okey dostlarım ne oldu? Şarkısız söylüyorlar burası. Gel seni söylüyoruz. Bundan qolib baxtli tugaylariga boshlaylik bo'lsa. Da, ideal paralar. Senin ideal. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, qurban-qo'shnilar, sizlarni qiz talasiga ikki yosh baxtli bo'lsa. Красавчик, молодец. Так, капитан. Gel. Hurmatli Ekjash Hazretlari, Baykemiz, Ümitay, bugungi qarashdan bo'lgan hech qachon üzülmesin. Turmushda qiyinchiliklarni ko'rmay, al qiyinchiliklar bo'lsa da birgalashib, cho'g' o'zara yengil deganday mына Ayshtanaz bilan Ashana og'zindagi quvonchimni bo'lishimiz. Mына Hazretlar Baykemizni Baykada so'raymiz endi. O'shqodagi xizmatin жүріп тұрмын, бұған шейін баса беймдеп көп менен башқасына айтып өткенде мен дағы барлығына қосылам, андан дағы жоғары биік тұтамыз. Бұл жерде ошол Ош мемлекеттик университетинин жаштар комитети мурунку курамы, азыркы курамы, болочоктогу курамы, ошондой эле шаардык жаштар комитетинин өкүлдөрү келип отурат, окуу жайлардын жаштар комитетинин төрагалары келип отурат. Ошол куш болгоңор бек болсун. Дагы бир жолу бактылуу турмушту каалайбыз. Дагы бир агаларыбыз келди, өз агаларыбыздан башташыбыз керек эле. Ханат байкебиз, Арген байкебиз, булар сөздү бербесек болбойт. Ханат шефте дейсиз. Ханат экенсиз. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat, hurmatli ota-onalar. Hurmatli Hazret, jo'g'orida yaxshi so'zlar aytib o'tdi. Negizdan biz Oshga kelganimizga 8 yil bo'lsa, biz Hazret bilan 7 yildan beri cho'g' жүрген ekanmiz. Negizdan biz ikko'z ekijatlarimiz turib, jashog'imiz o'xshash. Uyimizda 7 bir tug'an bo'lsa, menda 7 bir tug'an. 5 yil qiz bo'lsa, Hazret ejlari. Menda da 5-chi, bir aka bor, unda da biz chog'da qo'ygan bir akasi bor ekan. Unday qilib eng kenjasi Hazret, mendan eng kenjasi. Demek biz жашоо жагынан да, образ жагынан да, тарбия жагынан да biz окшошбуз. Жана ошого келгенден бери агайлы катары жакшы күндөрдө, ийгиликтүү күндөрдө бири-бирибиз колдогон агайлылардан болдук, жора достордон болдук десем жаңылышпайм. Азыр ушул табышкан жаран менен 2 күнү бактылуу болуп, ушул улуулар кичүүнөр сыймыктана турган, жора досторубуз сенен үлгү ала турган, инилериң сенен сабак ала турган, ал эми кайын журтуң сени көргөндө сыймыктана турган мырзалардан болгон. Эми келечеги Үмүтай сен дагы ушунча досу турат, Нарындан, Таластан, Чүйдөн, Баткенден, бирде көлдөн келбей калыптыр, 7-6 облустан. Демек, Азырдалыда ушунча досу бар экен, ушунча досту досула турган дагы, үйгө келсе жылмайып досула турган дагы, жумуштан келсе чарчап келсе аны да жоюу бере турган болуп, аял заты болуп эсептелет. Сен ушундай оор турмушту башыңа илип отурасың, ошону татыктуу, ийгиликтүү аткарышыңа мен Кудайдан да тилеймин, суранам сенен бар болгула, бактылуу болгула. Биз ушул жаман, ушу достор айтып кеткендей, биз 2011-жылы таанышкан болсо, мына ушул күнгө чейин келдик. Аркамда, алдымда, жанымда сен дайыма колдогон досторуң бар, карындаштарың бар, жора жолдошторуң бар. Демек биздин максаттарыбыз алдыда. Бул жөн эле башталышы, дагы бир кичинекей мамлекеттин пайда болушу менен куттуктайм. Ал эми Айша небесин Айшанабызга дагы бакыт тилеймин, небере чегелдин күндөрүн көрүңүздөр. Ушул биз силер менен сыймыктанабыз. Бар болгула. Hazretlerine alıp barışı dedik, alıp barışı dostlarına geliyor. Assalamu alaykum, hurmatly mehmonlar, hurmatly jamoat. 2 yosh baxtli bo'lingizlar, chilaylanmay 5 kun bo'lib baxtli bo'lingizlar. Yeni kolonlar böyle bile. Komite gel söyleyip bitirmedim. Barken bana.
Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү коноктордун ээлери, урматтуу бүгүнкү тойдун күбөсү, Азирет мырза жана Үмүтайым Китеш. Сиздерди бүгүнкү үйлөнүү тоюңуздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздер турмуштун оор жолуна аттанып турасыздар. Сиздерге кааларыбыз бакыт каалайбыз. Үйлөнүү бакыт, узун өмүр, денсаулык каалайбыз. Ошол менен бирге айшне сиздер бар бүгүн ушундай жагдайда тойдо биргеликте жүргүзүп отурабыз. Ушундай тойду өткөрүп, аталык милдетибизди аткарып, бүгүн эл журтка той берип баталып атабыз. Азиреттин билим күчүлөрүбүз, Азирет жон балдардан эмес, жогоруда айтып өткөн калып тилектерге биз да кошулабыз. Азирет мырза, келип алган балдардын атынан куттуктайбыз. Ал куттуктоолорду терең баглап деген ишеничтебиз. Рахмат. Чоң рахмат. Мектептин жамааты болдуңуздарбы? Болду. Жигиттер, шакирттериби? Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү тойдун күбөлөрү, урматтуу эки жаш. Мына бүгүн Кыргызстандын булуңмурушундагы жаштарды бириктирип отурган биздин экинчи үйүбүз болгон Ошмуга жана ошондой эле Ошмунун профессордук окуучулук курамына биринчиден ыраазычылык билдирип кетели. Ал эми сиздерге кааларым, урматтуу эки жаш, бүгүн мына келген конокторду суктандырып, бири-бириңиздерге жарашып, кыналып турган кезиңиздер. Дал ушундай өмүрдөн өтүшүңүздөргө мен тилектешпиз. Жана ошондой эле сиздерди карап түздөнгөн жаштардан бололу, ушул күнгө чейин сиздерди карап түздөнүп келдик. Жана ошондой эле эртеңки күнү бизде кеңешчи болгон, жакшы жакка сүйрөгөн агалардан, сырдашкан жеңилерден болуп жүрөңүздөр. Чоң рахмат. Эми могул жерде турган жигиттер жөнөкөй балдардан эмес, ар бириңерде өзүңөрдүн ордуңар бар. Буюрса Кыргызстандын келечегине бир салым кошом деп ниетте жүрүп жатасыңар. Анан көкө болсо молодец. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү тойдун күбөлөрү, урматтуу эки жаш. Чындыгында мен сөзүмдүн башында Азирет мырза жөнүндө эки ооз айтпасам болбос. Азирет мырза менен биз жакшы азыр көп иштешип калдык. Чындыгында Азирет мырзанын адамгерчилик сапаты, өзүнүн жүрүп турган сиз деген биз дегендиги чындыгында ушундай керемет инсанды тарбиялаган биринчиден ата-энесине рахмат. Таазим сиздерге. Ал эми ушундай керемет инсанга туш келген Үмүтайым айымдын бактысы бар экен. Албетте бул дагы бактылуу тагдырдын белгиси болсо керек. Бактылуу болуңуздар. Рахматчы. Доо бийик болсун бактыңыздар. Рахмат. Жигиттер болду. Эми кезек конок мейман достордо. Жигиттер, сиздер кабыл тилек айтасыздарбы же ырдан баштайбызбы? Кабыл тилек айтасыздар. Биринчи кабыл тилек, анан боларын жөнөтөбүз. Сиздер кыскача керек болот. Барбаңыздар, бұл елдің ұрпақтары ұйытқылы бір ыздырчылығы 3000 жылдық қартақты башынан кешіріп отырған Ордолы Ош шағының тұрғындары алыс жақындан біз дағы келіп қалдық айшына. Қазақтың белгілі ақын Абай Құнанбаев атасы Құнанбай менен атбасып барып тұрады дейді. Ата, мен сізден аштым ғой. Атасы біріншісінде жол бермейді, екінші дағы сұрайды екен, дағы жол бермейді. Үшіншісінде сұраса Құнанбай айтады дейді. Балам, сен маған ұқсап дағы бір ауайды тәрбиелерін ағамдерін ашасың деп. Аңсыңар мына Әзіртәке, жақсылар мен жақсы деп айта алмайды, жамандар мен жақсы деп айта алмайды. Орында күнде өліп жүрген үшін таулардың биіктігі байқалмайды. Ата сізге таазим, ушул баланы тарбиялап, Кыргыздын оң солуна, төрт учуна тилегейин тегиз кылып, келечегин кең кылып аттандырып, алыс жакындан ушунча достук топтоп берген бул сиздин эмгегиңиз бар болуңуз. Тоолордун башын карчылап, тоолор көктөй тарчылап, тамырын ийип балтырап, таштабастан талкалап, анген Кыргызстан сымат кыла берип, Кырымдын жүгүн аркалап. Рахмат, бар болуңуздар. Рахмат. Эми мүмкүн болсо кетпей турабыз, кечирим сурайбыз. Эми таланттуу инсандар келип отурат. Менин атыңыз ким? Мундузбек. Кайсы тараптан келдиңиз? Чүйдөн келген. Чүйдөн төкүм аканы Мундузбектен бизче айтканда бир шиңгил.
ақындырға жақын да ақындырға жақындап жатқан да ағайын жұртым мақұлда андықтан дидім тақылда мына бақылда да бақылда мына ойшыл елдің мекені оштың жері болған жер мына байғұлдар маған айтқандай қырғыздың жері сол соның шіркін қиыласынан ойшылмын чай ішкендер шақыра жүрген шар топы достарым мекені табылмақта бұл жерде ұлы сөзді бостығым мына мазиретменен үмітай алардың ақ тілекменен қоштығым ой сейталым атамыз айсадай апамыз аруақта дегеле бізге өтейсін батаңыз сіз құлын елдің толыпсыз жеті баланың төлеп бір апаке батыр елі болыпсыз сен аруақтан апаке жақшылықтарға шамыңдың адамыздың суысындай атылып алғырдың анан жеті бала төлеп бір батыр елі болып бір сен апа тош түйшіңе орден тағындың бұл сейхалыдай атама бұлар арықтың бір кеттен тербептір сіз батыр елі болсаңыз батыр ата болды деп өкімет атама ұзына шоқтағы бермептір шейберен тоқтолбой үй қашынан жоқ болбой ой бұл жеңекемді қарасам берекемді қарасам ішіне қуанғансып баратам ойлым қонсып баратам ой бұл жеңекем жайын мен айтсам шынға ойлы қара көз бала қиялсыздық сөз күлкіге мына қайғы жоқ жердің күлкісінде майым жоқ жібектейсің батың көрсің жүректэй қырғауылдың үніндей мандалақтың гүліндей үмбайдай үйрі жаш ойы биік бойы пасигенді назик ішке маш Бежер турбайды, мына жан дүйнөгөн нур чачкан жылуу жеңем турбайды. Ал лайзет байкемди мен айтсам, айтыла берет, канчелес айтыла берет бакчелес. Бул жеңекемдин жанында байкемдин сулуулугун анча эмес. Мен шамши менен токтолбой, башынан тожок болбой, мына улуулугу кыргыздын бул тарых өнөрүндө улуу жол баскан бул өнөр чейкин урпак айыштей көрөндө. Улма дүйнөгүн жалган элден отур узак биге билден одар эмиетим өңгө. Ой ак дүйнөгө кызыккан азиретеген агеле кызык өнөргө ой. Мен элим менен шартланам, элим бир болду шартлаган. Мен азиретти мактабайм, мен азирет менен мактанам. Муну айтканымдын себеби бул алтын сөз бактап жүргөн турбайды көрсө аялаларга чейин бир ор шекетти билдей бир таптап жүргөн турбайды ой. Мен ошол елінің дайын ай менен күнгө теңебей баарыма мұңаясыма реңдеге чиркин кредит алған немедей түнөп турсаң болгону акындын аруактан ырларын сүрөп турсаң болгону акындардын аруак жакшы чыгар ойлору ой куттуктабыда кетейин уй булардын кутмандуу болсун тойлору апабыздан чеккен қалпақ мен ошол жигиттерди жооп кылайын деп атам турмады чыңгыр ушундай таланттуу жигиттиги бир аз колдонбойсо болбойбу ал ушул жигиттер ошол эле бизи колдобой койду деп ойлойбу апеке жанында бир жигит эки микрофон менен колун табылтып кармап турду эле сиздер буга чеккен жаап койсоңуз болбойбу sevgili jigitler, kanalımızdan tersi, kanalımızdan korkularınızdan. Мүмкін осы жігіттер бақпақтан автор болыңыздар. Құттықтаған қонақтар бақпақтан ауыртықтан орналыңыздар. Екі жастың сіздерге рахмат өзгөчө белгілі бар. Идеялы бағалары сіздерге рахмат. Рахмат.
Екі жашты бошатыңыздар. Туғандар ей тартылды, аш тартылды. Сағатын жемесі biraz 12 жақтан алған кез. Жігіттерден сұрағанымыз. Батырдан екі жашты бошатыңыздар. Ilgisi muzdur otururuz. Mümkün olsa bir uçurumda sürekli düşkülü isterimiz var. Kızlar, cigitleri. Aslında biraz. Peki işte sürpriz var ya. Aklına şöyle bir geçiyoruz. Sağ olasın. Dostlar var sürekli var ya. Екі жашты бар батырдан бошаталды. Жігіттер батырдан назар. Рахмат. Жырмайды. 1 минут. 1, 2, 3. Рахмат. Екі жаш орталыққа келіңіздер. Әзір. Келіңіздер. Kanalımıza başlı olan cemaat. Tamam olsun, tamam. Ekler kendisi. Evi ortalığa konuda basar, bugün böyle iki yaş özgürce dayananlar, canlı meymanlara sürpriz, sümük bir tartılay, ondan son. Atölyeleri tür gördü olmak ister. Programa boyunca gelmek ister. Sağ olsun. Rahmat bakarız. Atölyeleri var, biz uşul erizege жетіп отырамыз. Орталыққа көңіл бұрастар, кездегі 2 жашта, 2 жаш атölyeге разышылық түрінде өр. 2 жаш ырдап жатқанда жоролуп сілесеген ебекшілік қолы бұзар болады деп ойнап кеттік майысыр.
экстер сыйлаңыздар. 2 жашқа қол шапырыңыз бар. Браво. Разашада ең соңғы. Так, жош, кубалаш, достор, классташтар, келіңдер жігіттер. Дос, атты білсіңдер. Жүріңіз. Келіңдер достар. Группалаштар шықты. Классташтар бар ма? Курсташ, жүріңіз. Бүгін айдың құрбылары ошақ шықтылар жығыздар. Классташ достар болжық шығыңыздар. Жігіттер ешкім қалмасын достардан, Курсташ, келіңіз. Саламатсыздарбы, урматтуу конокторлор, келипсиз дагы бир жолу. Урматтуу Атлетикостун азиздары жана Айшын Мутай. Бүгүнкү мына өмүрдө бир жолу болчу, өмүрдө бир жолу болчу тойгонун чын жүрөктөн куттуктайм, топтунан билесиз, экөөбүз бул жараткычтын таңын бирге көрүп, ушул ошко келип, бирге студент болгондон бери эң жакын досумуз. Аны эч танбайм. Эгер акыретте бейишкенде кимсиң десе, мен сени издейм албетте. Мен сен келгенче келбейм деп айтам. Бул сөзүм 100%. Өзүм бир булактан суу ичип чоңойгон жигиттербиз. Тааса жүрсөм дагы жүрөгүм сенде. Чын досум. Албетте өзүң жакшы билесиң сөздү бирок айтып коелу. Мамлекеттин бекемдиги үй менен бекемдигинде, үй менен бекемдиги үй менен өздөрүнүн моралдык көз карашына байланыштуу. Силерге эң элеганттуу жана эң мыкты моралдык мамиле каалайм. Ар дайым бактылуу болуңар. Өмүрүңөр узун болсун, келечегиңер кең болсун. Дайым бекемде. Чоңойгон. Сизге рахмат. Классташтарга дönüp, жигиттер бектар, келер. Ассаламу алейкум, урматтуу эгежеш. Үй менен тойуңар куттуу болсун. Үй менен кубаныч шаңдат болсун. Бактылуу болуп төбөлүп, бүгүнкү ак баталар кабыл болсун. Эң соңғы. Ассаламу алейкум, бүгүнкү ак тойдун көбөлөрү, аталар, энелер, Айша, Айшелер, бүгүн ушул жерде чогултуп, уулуңуздарга ак бата берип, той өткөрүп жатасыңар, тоюңар кут болсун. Урматтуу досум Азирет жана Айшым, кармаштоо болуңар дайым түбөлүктүү болсун. Бактылуу болуңар, бала чакалуу болуңар. Кыргызда жакшы сөз бар, ата уул болуш ардак, эл уул болуш сыймык деп коет. Дайым элдин кызматында жүр, элдин кызматын кыл, дайыма чындыкты сүйлө, чындык тарапта бол. Ата-эненин кызматын кыл, уул көр, кыз көр, дайыма тойлордо, жакшылык күнүндө жүрө бер, бактылуу бол досум. Жарпы группалаштарынан ошо досум, бактылуу бол. Группалаштар эң соңғы. Рахмат. Классташтар келиңиз. Ассаламу алейкум, тойдун коноктору. Мен биринчиден Айшаны сиздерге тазим, ушундай баланы өстүрүп чоңойтуп, ушул даражага жеткирген. Досум, сөзүнүн кыскасы, бактылуу бол, Кудайым сага узун өмүр берсин. Айша экөөбүз бактылуу, балалуу, шакалуу, Айшаны сыйлаган, жакшы жаштардан болуп, Кудай кааласа, алдына койгон максаттарга жетиш, ийгиликтериңе жетиш, бактылуу болбосун. Анан сапарда жүргөн, башка мамлекетте жүргөн, келе албай калган классташтардын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бактылуу болуңар. Курбу кыздарга кезек. Үмүтай жана биздин аяшыбыз Азирет Али. Экөөңүздөр эч качан жүзүңүздөн күлкү кетпесин. Күлкү бул бакыт. Ар дайым бактылуу болуп жүрүңүздөр. Сиз дагы эч качан камсыз болбоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, досум Азирет. Мен силерге бактылуулук тилейм досум. Биз айта турган сөздөрдү айтып кетти, кыркылаштын кереги жок досум. Биз сизди, мен сени досум сыйлайбыз, биз баарыбызчы. Сен биринчи уштарга келгенде бизден өзгөчөлөнүп, ар кандай бир өзүңүн мүнөзүң менен айырмаланып туруш элем досум. Бүгүн Айшым айтып коет элем, уже бактылуусуң Айшым. Мен Азиретте балалуу болгум келет да, бул ар тараптуу мындай ар адамдан издей бербеген бир мүнөздөргө ээ да буларчы. Ушу өжөлүгүн тайба досум. Ушу бактылуу каалайбыз баарыбыз. Жана келе албай калган достордун атынан да токтоп коебуз. Алыста жүргөн. Эң соңғы. Рахмат. Болуптар. Жаштар.
Son 2 жашка tutамыздар. Жалпы достор. Жаштардан олардан бир ийинки бий берели, анан бата калабыз мүмкүн ешкимге ешкимге кетпей турсун. Жалпы эле жаштарды дегеле бүгүн тойдун конокторун ортодго бирге чакырат. Дагы биздин таланттуу үйнөбүз Бахай мырза. Бийибиз достор.
ошол жерге өзүңүз микрофон алып барабыз, ошол жерден ат бата бересиздер. Урматтуу биздин энебиз Чыныбүлени ошол жерде отура беребиз, жана Олжан эне жаныбызда калабыз бата кылуу үчүн. Ага кылабыздар. Салайдин ага, айнесинче Алтынбек куда, Гүлбаршын кудагай. Сиздер бул тарапка чыгасыздар. Той иелерин чакырып коебуздар. Апа келиңиз. Атабыз кайда, атабыз чакырыңыздар. Той иеси келиңиз. Той иелерин чакырып коебуздар, жигиттер. Алған салт-сана кийинчелик турасы бар. Куда барып келиңиз, келиңиз. Айнис апа келиңиз. Атабыз келди. Эми алып барыңыздар. Апа келиңиз. Аталарыбыз ыраазычылык сөз айтсын. Апалар сиздер кошулуңуздар. Анан төрүлгөн 80-85-тен давамлашкан биздин энелерибиз олтурган жерден бата беришет. Биз өзүбүз барабыз. Урматтуу той иеси Салайдынбек ага, келген кудаларга, аяш уулдарыңызга, жалпы журтка ыраазычылык сөз айтыңыз. Урматтуу коноктор, мына менин балам Азырет Күлдай кызымды ушул тоюна кечесине келгениңиздерге чоң рахмат. Келген кадамыңызга ыраазы болуңуздар. Ушу менен балам менен кызым бактылуу тойлуу болсун, ошого бакыт каалайм. Чоң рахмат. Меймандар байкадыңыздар, той иеси келген меймандардын жалпысына ыраазы. Сиздер бүгүнкү тойдогу сыйга ыраазы болсоңуздар, той аягында бир ыраазычылык бир кол чапкыңыздар. Рахмат. Кийинки ыраазычылык кудабыздан. Азиретімді үміт кісімді көріңіз, бұлар бұлар, барына рахмат. Келген қадамыңызға разы болдылар. Қызым бақтылы болды. Рахмат. Кудалар сиздер кол чапып көрсөңүздөр болот эми кудабызга. 2 жаш мүмкүн болсо бир кадам астаракка түшөсүздөр. Батыштан келген гүлдөргө топ салты бар. Ошону биз бүгүнкү тойдо колдонбой эле коелу. Эгер уруксат берсеңиздер, Үмүтай колуңуздагы гүлдү Азирет бүгүн сизге арнаган. Ал гүл сиздики. Эгер кааласаңыз, жакын курбу кызыңызга берип койсоңуз болот. Эгер кааласаңыз, өзүңүз үйгө алып кетсеңиз болот. Меймандар кол чапыңыздар. Жосу. Жабдыр менен жер көгөрсө, бата менен эл көгөрөт. Бата алгандыгын, амандыгын, албагандыгын бул жамандыгын дейт. Омин. Алақан жайыңыздар. Жайыңызды құрба. 2 жашқа жашы улуу апаларыбыздан ак бата. Омин. Омин алақан жайыңыздар. Энеңиз бата берет. Омин алақан жайыңыздар. Омин. Ketpes devlet versin. Toyun aklı rakşı olsun. 2 yaş devletin farzatı yaşlardan biri olsun. Endi uçunca katasımızı geçmesin. Salaydın men aysalar şuların olurunu görüp, adını görüp, temkarı aylap çaylasın. Toya paradan bolar var, baktım talaylı olsun, yerdim bir olsun, amin. Kabul olsun. Daha bir bata var kudalar taraftan. Kızımızın çoğu annesinin daha bata olsun dualar.
Алақан жайыңызсы, қызылыстардан да ақпада. Омин. Омин, алақан жайыңызсы. Мен келдім апа. Омин. Омин. Ушу 2 жаш бактуу болуп, өнүгүп өсүп, анан сакалуу болуп, өздөрүнө дөй болсун. Ümürküm nenen diyorlar, ömürlerim olur, işlerinde olur, jakşı yaşlardan olsun. Uluğumun katlarım, gücümün katlarım, jakşı yaşlardan olsun. Onun. Anam şu atenelerine de rahmat. Kudalarına da kızın atenesine de olsun. Kudalar bardığına, şu gelgelere bardığına rahmat. Ne dileğimiz şunlar, tıç olsun, sağ-salamat olsun. Şunday toylar boluversin, rahmat. Şu ölüm. Омин, kabul olsun. Rahmat. Bir жаштын, bir карынын батасы сети дейт. Тамаклардан дагы акыбат болсун тургундар. Омин. Көтөрөлү билекти Кудай эместен тилекти. Менин эң жакшы көргөн эним Азирет Али. Жетсиде башың булутка сени багып өстүргөн ата энеңди унутпа. Бактылуу жашап өмүрдө түгөйүнү менен урушпа. Этияттуу бул жашоодо жаман деген ат бар, кетпей турган так бар. İbadat kıl, imanlı ol tuğanlar, kıyamet деген жақ бар. 2 жаш, 2 düğünü baktıl olsun. Amin Allahu Ekber. Toydun ayağı, orduңuzдардан мүмкін болса, жеңіл тұрмыстан алақанда бір қызыл жауап беріңіздер. 2 жашты тұрмыштың жолына ұзатаңдар. 2 жаш тұрмыш өтіп тұрады. Ақ жол. Бақытты болыңыздар, қош болыңыздар деп болсын. Қалабызда тойлар ғана болсын, жақшылық күндерде көрішелі, келген қанамыз арасы